Kamauro Sport Social and Cultural Club MSS and CC Mauro Nongpo kalapenha perdano Kelempung yele kai ball jongka kabala ai kerteng daka first knockout football tournament daka jingele kai final hapading kelum ka SC Persha kanang kersil thia SC ya kabala pelong hamadan yele kai NSCA mini stadium Pahams A. Ya ketika Kelempung lawan penhak perdana do ba Mirror Bonds Im MLA Kenongpo kumukongsan ha kajingin don lang UMDC Kenongpo constituency uba balajit rani kum semput kongsan urang ba shnong ke Pahams Im uba jet win lingdo uba opel lingdo rang ba shnong ke Mauro usamla Carmelo rembai president jong ke Mauro Sport Social and Cultural Club lembat gidukot. Haba pai syaka tega jinge kun final kala long shisha kaba penki met ikinong pitkai. Ha kaba kiti kirang na artli kikin hun kile kun do yap ban penki ikajar. Ha kaba kut pat kapor kalum ka SC kala la ban pelim no ikanang kersil thia SC da arkul la shikol. Na kaliang kinong penyak jangate Kelempung kila samru iki kusnam da kasong pisa haringkat bagi tropi syakikin hun kiba job bat kiba syak job kentup ru iki kusnam shimet. Ya kene tournament na konta Penyuntoi yogi pun sama kibagi ini. Kesokemen bagi yang disenja kibagi sport club kiseng sama genjuk penungi mentai isim. Nalor kaba penyak di tournament idon ka mensim pan smokya na kementa pan pelong ya kiwi activities ki program agi snong ki thau hamtam hagawide ban awareness agawai bat kanjing kerni di umroh agane ka dong ka than kerni di jala ni agawai bat ki awareness program ibani nang tagdi mentoy yung ipun sama ni ngasko menship yang kane ka platform yang kane ka kawu kane ka por ban kedu yang di sport club iseng samla na banta ofin soha menship ya Akiway di program kiway banting pun sama. Bagaimana semua berhasil dengan program?